Sonuçta ayıkada kullanılıyor. Millet şu güne şırvalı bizim için tamamen pozitif bugün sesiyasında. Yani bu yerde de ne yazılmış mesela millet halkı sular boyunca ayıkada. Birinci sorumuz birinci bu sizde bizim kararlara kullanmalara siyaset bilmeden biz bu şeyleri yapacağız. Ekoloji var mı? Ama Havarayın annesini fakirlerini yaşlar için tamam. Bize tasdik etmediler. Havarayın yaşlar için tamam ne pardon yaşlar. Sonuçta nesneleri var. Atrafta nazar salap ne olsa da televizyondan görürsünde nazar salsan da hatta adamların liste var. Ekolojiyen yaşlar için televizyondan izleyip gösteriyorlar. Konuşma ekoloji yaşlar kazandı. Hazal. Karakter temperatür temperament. Ben karakter temperament. Karakter temperament. Karakter aranın özgürlüğü. Karakter üniversitede. Temperament Türk temperament. Temperament başlangıçın yegane anlama verir. Karakter degan bu. Nanda? Temperament. Temperament bu. Türk temperament var. Melankoli. Hallederiz. Temperament. Hareket veren insanlar karakterini içerisinde önemli. Haklar mı? Hani anladın ama bu da ne oldu? Karakter aranın özgürlüğü. Bu şartlar önemli. Ne istiyorsun? Şu konuşmalar işte tekrar tuttuğunu konuşma oluyor. Çünkü bu Haydi. Şimdi oldu hadi. Ne dedin? Sırtına ne demek? Ambulatoria. Kamu, ambulatoria kayıt Ya ambulatoria dediği olduğu gibi kanunun tutarlı vazifeleri. Bir de ambulatoria yapacaklar. Ayrıca stasyonlar. Ambulatoria dengan mengurusi Niye kanunun tutarlı funksiyon ettiği Fokus funksiyonları. Екі vazifa fokus funksiyası. Vazifasını hangi? Podcast'ta bizimle ayrılmış. Ambulatoria kayıttan bildiğimiz. Yani. Vazifasını ne yapar? Ola ne vardı? İğne yapan arkeyle podcast'ta Ambulatora yeni yapan emiş. Ambulatora. stasyonel mekanik. Ben sana şapkayla ambulatorda ya. Bırak. Bunu demiyor. Çıkardı. Bunu ne bir şey yanıyor. Kusuydu. Bırak sıçan yaman kusuydu.
참 나타나는데 한대 분색 백시 같은 거. 야, 나타나는 사람의 문제와는 맞다. 아이템을 받아서 Barter berbatı urdak bölümü gibi uzun bilseniz, aydın bilmeseniz bilmeyin. Yani her zaman aydınlarına gidiyor. Vakti olacağını takip edin seni. Kıyımsı. Dördüncü bloğumuzda sürekliliği. Bu sürekliliği belirleyen anlamına olduğunu söylüyoruz. Ama sürede numarası var. Bu numarası varsa ordunun kişisi anlamına olduğunu belirliyor. Nasıl bir konu olduğunu söylüyor. Ne alacağız bir saniye. Kara bakıyor mu? Sürekliliği belirliyor. Да, Кирилловна сказала, что правильно выступление. Связано давно, купила вот такую. Наша знала. Несчастный не берегите все это. Вас сүйіспелігі толығын ешуіміз. Вас сүйігіне кіреді, бірақ анық өзі қайсы? Бұл несі сүйегі? Latince öğretirsiniz mi? Türkçe mi? Вас несі сүйегі? Erken na belirttikten Allah'a. Seviz. Kaysırı mı bunu? Yoksa orası. Suda alamadan da diyoruz. Kiraman. Latince de bakar. Kira. Şimdi açayım mı? Çakılacaklar. Yapamam sen. Pasportun diploması yapıyor. Hatta sen böyle bir de. Vakastan basıp alması. Hastalıkta soğanların Acaba kendimizi isteyen ama soran. Ben soran. Doğru. ne diyor? İngilizce var. İngilizce. Hatta birinci grupta sorulduğumuz sorulunca çok Birinci blok benim bu. birinci grup Uluslararası Respektörü Prezidentligi Meclisi Cemiyet yaşında 310. sandık kararını mahkeme. Yani sonrasında Özbekistan Respublikası Prezidenti'nin 7 Eylül 2020 yılında 310. sandık kararı bunun hakkında. Hakkında Yakın falan. Шпагет хотел фиксировать. Шпагет будет хотел. Шпагет был Мағостан жарым болады. Қазір шпагетке айтқанда шпагетке көмек беру сұрап келген адам пациент болып келеді. Шпагет бірінші пациентпен қарым-қатынас құрған кезде пациенттің төмен дәрежеде тұру керек. Яғни одан өзін жоғары санамауы, киім кигенде де, сөйлегенде де дөрекі қатты
dovus ko'tarib so'zlamay tinglab qo'yuver ham so'ng patsientni miyazni so'z qilish kerak. Patient Patientlar shifokorlarga o'zini to'liq tushuntirib bera oladi. Ne uchun kelganligi, qanday avruq bor, shu haqida o'zining shifokorlarga o'zining tushunishini aytib beradi. Ikkinchi bo'lib ikkinchi bo'lib savol. Ikkinchi bo'lib 10. Yatrogen insulinni belgisi. Yatrogen insulin. Bu nega? Klinikada shu narsani kasallik bo'lib hisoblanadi. Yatrogen. Yadro emas, yatrogen. Bu vrachdan oshib sevib ketishgan yatrogen. To'rtinchi blogda surat beramiz sizga. Bu suratda qanday anatomik organ berilgan, anatomik kerak, keyin ustiga numeratsiya berilgan. Bu numeratsiyalar shu organning anatomik sekin Şimdi organ verilmiş oluyor. Yarın çarpımı yazarsanız, toplum çarpımı yazarsanız. Son numarasyonu kazandınız. Sağolun düşünün. Asya'da ana hangi? Asya'nın kredi. Asya'nın ürünler var ya. Bir bir
Uygulamamız, kanatlamamız. Çok var. Tamam. Kire koşmuşsun ana. Geldik sen. Yatırdık durmuyoruz. Ne ge? Pasportunuz bir yapı kamera. Oldu. Canavar. Birinci blok Özbekistan Respublikası'nın 2020 sentyabrda Dağlık Respublikası'nın teşviki dağlarını çıkardı. Sonrasında qanday xizmat qarorlari chiqarildi. 21 sentyabrda Qoraqalpog'iston Respublikasida meditsina bo'yicha qanday qarorlar ishlab chiqarildi? Qaror ishlab chiqarilgan. Bunda dərlərdə deputatlar var. Peki böyle. O da İkinci blok. Что такое психогения? Психогения deganimiz ne? Gigiyena. Nafas adamning psixogigiyena deganimiz nafas adamning gigiyenasi. Bunda psixologiyalik jihatdan og'rigan, endi psixologiyalik jihatdan sanasi mutmain bo'lgan odamning gigiyenasini o'zgartirib beru, gigiyenasi niyada. Psixogigiyena deganda psix adamni nega tutmaydi, просто adamni kuyib yapar. Psix adamni aytayotganda Men so'raysan. Üçüncü blok. Qabullar bölümünde köşede 100 düşünce halda ücretsiz kelib tushdi. Ishga ham hemşirening eksternik yordam ko'rsatilgandan keyin siz hemşireni eslaysiz. Sınıftan bir köşeden nafas alıp kalan, üzerinden aktardı, ilişkin tanımaya dokumentosu, birinci jardam ko'rsatildi, endi ne qiladi hemşire? Nafasni bo'limga borib yotqizamiz. Qanday og'riq bor ekanini bilib, bo'limga borib yotqizamiz. So'ng nafasdan havoni qabrab olamiz. O'zingiz havoni kelgan vaqtda nafasdan o'zidan so'raladi. Birinchi siz qayerdansiz? Atingiz ham Sana kelime ilginç oturabiliriz deyeceksiniz. Uzun koyması. Unday bo'lsa, izlov komissiyasini aytamiz. Bizim komisyası. Ministrxona bor. Ministrxonamizga chaqirtamiz. Ne aytasınız sana? Neden böyleyiz? Qayerdan olib kelganimizda, qayerga es tushuncha qanday holda kelgani, qanday og'riganligi, qanday tekshirgandan keyin bari Bağımlılığına aytmayız. Şunasını aytamiz.
İbadetini şahsın aydanız, kiyimleri aydanız, Yani ava. Şiddet dokumentini yetersiz koymuş sağdan diye adını zaten bilmeyeyim size. O dokumentin ava. Ini aç information just communistic. So keep malumatlarını yazıyoruz. Keyin ava. Yaxshi bunlar mumkin. İyi. Ko'pincha mumkin. Ko'pincha blogimizda sizga surat berilgan. Bu qanday to'ylarni o'rnini Bir böyle Sokak bulmak hisleri, qanday anatomiya to'ylar ekani o'sha haqida o'ylanib Tasarruf ücretleri kullanılıyor. Ava, Türkiye. bas bölümü. Şartın türü bölümü. Şartın üstü bölümü. Altmışı da damla okuyorduk ama ya. Ne yapıyorum dedi. Neden? Ne kadar kalanı ne tutuşlar. Bas bölümü şartın üstünü bölüm. Bas bölümü degan zatdan, o'rindiqdan Şartın bas suyugini tiysa desang, unda siz iston. Bas suyugini tiysa desang, unda turishlar bo'ladi. Jaqning usti bo'limi degan zatdan o'rindiq unda. Yuqorida jaq degan bor, to'rtinchi jaqdan. Bu yuqorida jaq so'zi. şartın üstü oluyor. Jaqning usti degan Üstünü, yolu üstünden Üstünde jart diye yazılır. Üstünde jart. üstünde bırak var yapamadı. Birinchi Bunun katal suyu. ikkinchi Bunun üstünde böyle suyu. hammasini o'rin olmaz sizin. Uchinchi muhim Bunun namazlarını. hammasini o'rin olmaz. 4 muhim İşkisi yok. ichkisi yo'q, sana cho'p qolmadi. Hadi boramiz. 5 Sol şey bölüm.
Değil Жақ емес болып жатса сіз жауап Мен енді айтуым керек қой. Жоқ. Мен айта саламын мен. қане яқсы жазған соқында Жазған қаланы өзгерте сіз өзгерте алмайсыз жауап Мына заттардың сақланып тұрады. бесінші неме дедіңіз жауап Жақтың алдын атайды. алты алты неме жауап Мұны шет бөлім. Onun çift bölümünde gezdim. Çok mu? Moranla tise bırak. Onun olmasın. Yedinci. Yerinin hastası yok. Sekiz bakımda. Kızım ayı. Okumayan adamın esinde cevap verip sanırım. Ben şeyi Бірақ оны тіліп отырмын бәрі. Bugün ne dedi? Cevabı başka Мен bir уақытта түйткілді бір Tezi kayda sağlam çok. Bakan özü sıkıntı yok. Yani gerçek bilmiyor mu? İnsan üstüne. Familiyarımız. Bugün sağlamlıca prezentasyonu olmak için bunun sosyal medicina olacak da Kelemayın. Maksimal bağlı. Yirmi var. Pasportunuzda aşasız. Buyoqqa ekrandan tutib. Последний kısım bakın. Var mı huzurumuzda kalır? Bo'ldi. Bilet oldim. 4 blokdan 4 Siz yoksunuz böyle aytıyorsunuz. O'zi sekund. Naqs atasi жаңағы сұраудың дұрыс жауабын көрсетіп жібермін уже ма? Ya ben vaktim Vaqt qaytasiga bo'lib berdi. men bir savol oldu. Vaqt ko'p berib жазған Çok kayısı yıkıyorum. Bu sıvada alıyorum. Sana dişli savol veriyorum çok değişim. Tabii sizi bırakma. Onun üstüne savolunu bırakıyorum. Niye bozuk olun zaten sağlık. Ana minut üstüne soru. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11-aprel 2020-yildagi PF 170 san tibbiyotda xususiy sektor faoliyatiga qo'shimcha qulayliklar yaratish va soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni afzalliklari va sohalarda tibbiyot xizmatining rivojlanishiga ulushi. Yazdığımın adı Şişko Türk'ü mü? Bilmiyorum. Oldu size. Babası ne arasında? Hadi sorun. Türkiye'nin nasıl mı? Kaysın. Yine arkasın. Yine arkasın. Kim efendim? 20 yapabiliriz. Türkiye'nin nasıl? Üçüncü bu. Meditsinadagi patronaj qanday turlari bor? Patronaj yapmayacaklar. Onu patronaj hamshirasi navhaslarda ya patronaj hamshirasi patronaj deganning o'zi nima? Onun qanday turlari?
Patronaj. Neyse bu patronaj. Patronaj hemşirası nafaslarda üylerin aralap Üllerine bağlı, müzelerinde söyledi. medisinalık yardım Medisinalık gösterdi. yardım gösterdi. Yani şimdi Trabzon'da Hindistan'ın soracağım bana. Patronajın sonra ilmi. Üye aralap kurur. Evet, hangi türü var onun? Patronajın hangi türü var? Kimlerge bağlı ilmide. Şu an modellerge bölünmüyor, progresif, universal aralar. Bunda Kimlerden sağlarak duradı? Uyine, kimlerden uyine barat. Hemmenin uyine baravermeydi o patronajman. Kimlerge baramız. şu an dizinde turan nafaslar var. Nafaslar da söylüyorlar. Hamledar hayallar var. Odan keyin жаңағы айрықша недегі науқастар бар, награнлығы бар, рухи жағдайынан. Nagran emes, avru emeslerden nelerge barasın? Var, avru olmasa da, nagran olmasa da baratın жерде. Kaysı, kimlerden yok? Sen de bölgelere vararsın mı? Tamam, sen ne geliyor? İnşallah her ay bu ayakta tutun mu? Hamdan ayıkın canım. Hamdan bir şey rastlar Bu beni, Туғаннан кейін bu beni bize rak. онда кім? Үлкен қариялар соңынан азыр болғанда нелерді оған азыр болғанда қариялар. Gerçi 14 bal koyalım ya iyi bakayım. Yok, muğata. Мына екінші блокта сұрау ішкі мотивацияға сипаттама беру. Ішкі мотивация беруде өзгеріміз ішкі тәріптен беретін мотивация. Бұл мәселен мен науқас болып больницада жататын болсам, мына дәрілерді алып, емнен кетемін, маған ем болады деп өзіме мотивация беру. Рухландыру. Мотивация беру. Түсіндіңіз бе? Өзімізді деп алға талпындыру, өзімізге мотивация беру, ішкі мотивация беру. Мотивация беруінің өзінде көте жақтан қолдау өзіне күш беру мотивация. Марапатлау. Бірінші сұрақ бірінен. Бір жүз екінші сан. Толы. Bir suret verilgen, bu anadolu'nun ordunun Üçüncü 14 koydum. numaratsiya verildi. 4 de. Şu numaratsiyalar kadar anatomiya sunusu ekin kabulümüz gerek. Çağırmış şart. Özür dilerim.
Birinci basıyor. Birinchi o'qish hadini yo'qolgan kerak. Suratga ne berilgan? Жаңа қыздарымның айтатын жағынан деп қалдым, жазарсам оны қалап тұрдым. Қыз кіріпті және. Кіргізбесе? Кіргізі. Көшірдің? Belgilerni bas ketavereyim ben. Uzak hayatımızda kaldırır istiyoruz. Sen yapıyordu olursa. Жаңа өшірді. Салам. Suratga ne berilgan? Bet oldi qanday? Bet oldi surat, bet oldi surat. Bәрін жазып. Bet almaz. Азанда берсек болады. Көз алмаса керек. Мен жеңгемнен Жауабын соқын соны Ава су час по консилиации, көз алмаса. көз жас сүйге тегенше. Көз жасқа. Нан бет алмас, мынау дұрыс, мынау. Не düşünüyorsunuz? Onunla benim айтқаныңызда бетке тиісі, бірақ анығын айтып жіберген, соққан балының шеміршегіне тиісі сөйлетеді. Түсініңіз ба? Ал демек ол сыртқан мұрынның өз анатомиялық бұзылысы бар. Сол уақытында осы сөйлетіп береміз. Сыртқан мұрынның анатомиясын үйрену үшін. Ол сөйлет. Кейін енді қосымша мынаны айтыңыз. Қырық балдан 27 демек где-то 55 балдай болатын процентті. Кем не қойдым, мен айтам білмей бір зекет шығарады деп демек бірінші сұрағым өте жаңа ал екінші 15 демек 20 балл максимал балл 27 демек берді сенікі неше бар 20-15 70-тен Кел. мынау 70% мынау 27 процент болады процент болады Адам сурет ал. мынау өрінің болса балып тұрып жүреді жинаған ұлыма елу бір
Azime болғанын қасыдың? Bir kız kırk dedi. О жаңа өздеріне уж төрт өзі. Медицинада жеке сектордың рауанында мамандар мен рөл атқарады. Tibbiyotda xususiy sektor faoliyati rivojlanishi haqida unda Endi meditsinada jeki sektor degan bor. So'ng rivojlanma bo'yicha nizotlar desang, uni jeki sektor haqida nizot desang, unda hukumatning roli qanday? So'rov konkret shunday. Endi siz so'zimcha o'zingiz tushunib aytasiz. Jeki sektorda nizotlar ko'rinadi. Misol meditsinada u qanday? Xulosa sektor deganimiz Aytaverdim. жұмыс деген Yani медицинада sosyal Бұл бойынша онда өзіңіз түсінуші біз ана секторға білмесең қызым отыра береді. Ол солай жоқ. екіншісі. Dağılsın çıkardım. harakat natijasi bo'yicha motivatsiya qanday turga ajraladi? Tushunib qo'ysa Harakat білетін болсаң енді яғына түсу керек ол да. Екіде айтады. Есть автор, Білесіз бе? Üçüncü. hamshira operatsiya hamshiralarining vazifasi ahamiyati. Operatsiya vaqtida hamshira shtatdagi ko'rsatmalarini amalli asbob-uskunalarda sterilizatsiyadan olib, vaqtida tayyorlab, noxosh pastellar tayyorlanadi. Qo'llar oq suvda yuvib, qo'llarni perchatkada kiyiladi. Bu o'zlarining ham noxasdan xavfsizligini ta'minlash uchun. Canım ne var operasyonun? Так, ума операционной медицинской обязанности, процедурных, более посторонних, более техамширалышный кеткен ғой? Operatsiya vaqtida vrachning jardamida bo'ladi, ya'ni amalli asbob-uskunalarni vaqtida tayyorlab turib. Noxas operatsiya bo'lgan vaqtda amalli Нешенесін сұрап қойыпсың? Қандай сауал жоқ? Алты титары, қол жуудың солай істеп. Qo'l yuv eng birinchi hamshira rafinani almalari o'zini 2 santimetr ortiq chiqqan holda oldinda suyak sarin salfetka bo'lishi kerak. Eng birinchi жылы suvda archib, qo'lni yuvib, 2-3 milli suyak sarin tomda qo'lni ikkilab oladi. Eng birinchi qo'lni ikkilab oladi, o'ng qo'lni chet qo'lni qo'ldan ustida ustiga yuviladi, chet qo'l o'ng qo'lni ustiga qo'yib. Ikkinchi tarzi barmoqlar, bas barmoqlar orasi yuviladi, ikkinchi bas barmoqlar orasi yuviladi. Uchinchisi qo'l tarzi yuviladi. To'rtinchisi tirnoqlar orasi. Axirida yeng bas barmoqlarni bari yuviladi. Qo'llarni yuvib tashlab, salfetkani olib, qo'lni quruqlatib oladi. Agar raktina ro'yxatida bo'lsa, salfetkani
Keyin tejab beradi. Men qo'ng'izib bo'ldi. Endi operatsiya medсестра. Sen niye istedin? Qo'ng'izib kirdi operatsiyaga. Ne var? Asfalt üstüne Altı vazifesi kaldı ama operatsiya kirgandan keyin qo'yarmiz. Biz asos qilib ta'minlab turadi, berib turadi, kelib turadi. Yani minimali Dördüncü bloğumuz. Sizge suret verelim. Bu surette qanday anlatılmalı oldu. Жазуымыз керек. Şu buzulu numaratorlarga ko'rdingizmi? Şu numaratorlar anlatılmalı olduğunu qanday anlatılmalı tunisligini yazamiz. Yozish shart. O'sha undan so'zlaydi. Qanday so'zlaydi? Oynanıp karar söyleyip uzun bir şey söyleyip soracağız. Mesela bu bizim vesilenin meselesi olur mu? Evet. Surette qanday odam vermeyeceğim canım. Qanday odam vermeyiz. Niye bana surette vermeyeceğim? Qanday odam? Var mı tabii ki? Yalnız olsun. Al. Al baksana. Şuna baksana. Nasıl güzel. Sürekli güzel. Yüzün bazı şeylerin doğumuzları doğumları düşünüyoruz. Yapardan karavan şimdi konuşuyoruz. Şimdi şu an bizim İkinci sanırım. Şimdi dördüncü sanırım. Evet, şimdi. Telefon fazla ederiz. Şimdi temiz. Evet. Kelebek mi? Şeyde korkarım. Bütün şeyler var. Yapanlar da değil. Tabii ki.
Şahane. Oldu. Hani biri kaldı. Hakikaten böyle olmaz. Ağaçtan buluyor. Ülkenin Ülkenin buluyor. İyi işi çıkıyor. şiir ülkenin ne bileyim. Bu iş. Mirali basana. Mirali basana. Sana Mirali basana. Yerel oluyor ama Yerel. Законченное решение денежного окна, Президент Өзбекстан Республикасы Президенті Сапар Вазирбеков президенттерге Тибеттен. ислафаттар инсан қадірі үшін алсыз ашық науқан доирасында берілген вазифалардың ижрасына тәмамдаш мақсатында Өзбекстан Республикасы Қазақстан Республикасы бойынша қандай талап tasdiqlandi? 2022 yılı 13 Mart'ta Prezident son meditsina bölümlerinden sanatçısı medisinada insan kadro şimdi sol süren aslında sütü sol жерде vazifeler verildi. Sol vazifelerin organları boyunca Қазақстан Республикасына арналған отдельный қарар шығарылды. Сол бойынша күрескен. Қандай Қазақстанға арналған одан емес шықты законға қарар шығарылды. Kabarınız olmaz mı? Çok da. Екінші Vakti oturabilir. екінші сот болса. Когда человек Я үшіншісіне Üçüncü қойыңызшы. kapalı parçası var. Қарапақшы. Son üçüncü katarı oldu mu? қашан адам өзінің пікірін еркін айта алмайды. Көбінесе еркін пікірін айта алмайтыны бұл психологиялық жақтан нұқсанды бар адамдар еркін пікірлей алмайды және адам көп адамдардың арасына түскен кезде қысылғанда өз еркін пікірін айта алмайды. Psikolojik noksan ne? Psixologiyалық жағдай жақ. Нерв системасының кемшілігі бар. Qanday nafaslar sayyohlar qatnashadi? O'z fikrini o'z yetini bo'lsa Нерв системасының кеселі бар. Медицина какие-то качественные. Kesini hakkında geliyor. Сайлауға барамаған осының пікірін айта алады. Ama ayta olmayın. Adam kim olmuyor? Ayta olmayın. Birisi. Үшінші болып. Науқастың өлім жағдайын бағалауда қайсы көрсеткіштерді әншілер анықталышады. Өлім жағдайын анықтауда қандай көрсеткіштерді анықтайды? Өзі
адам көрсеткіші артериал басым, пульсация, температура, umur көрсеткіш. Соларға қарай қандай жағдай бар екен деп сол не қысқаша қандай көрсеткіштер анықталу керек бізде температураны Қан басының температура, пульсы, дем алу. Hemşire su tutuyor, nafas kelgan кезде ең әуелі сол басқыштар бойынша тексереді, ең әуелі артериал басым өлшенеді, яғни науқасыңыз келген уақытта ең бірінші артериал басым өлшенеді. Артериал басым нормада 120-80 болып келеді, оны тонометр жәрдемінде өлшенеді. Тонометрдің өзі науқас өткерді, сіздің айтқаныңызға, конечно, соған қарай науқасқа бір оценка беру керек та, баға беру керек. Нені бағалайды? Оның ұлыма жағдайын бағалайды, дұрыс па? Ұлыма жағдайын бағалайды, және ұлыма жағдайын бағалайды, және ұлыма жағдай қандай болуы мүмкін? мәселен, өзінің аяғында тұра алмайтын. Соны қайтып айтамыз. Ұлыма жағдай ауыр емес, және не болуы? Ауыр, жағдайлар бөлінеді ғой дәрежелері, науқастарға жағдайлар. Актив, пассив, төсектегі төсекті. Ұлыма қалатын, науқастың ұлыма қалатын. Ескуші жайында ма, жайында емес пе, бағалай медсестра? Бағалайды. 13 қояға салады. Çok verimli. Cevap verdi. Çalışıyor. Kendisi 4 blok oldu. Neyse Sizге ya, сурет берген. Сізге бұл суретте қандай анатомиялық орган екенін продемонстрировать. Бұл суретте бірінші. Кейін тақтаны берген нумерациялар. Осы нумерациялар сол органның қандай анатомиялық функциялары. Суретте қандай анатомиялық орган бар? Қандай орган суреттерген?
Sürekli kamera böyle Жамбас бөлімі. Şambaz bölümü bu sanat söylüyor. Şambaz bölümü değil, bu sanat söylüyor. Bak şambaz bölümüne koyuyorsa şambaz söylüyor. Bölümünü söylüyor. Birinci ne diyorsunuz? Біріншісінде бош. Şambaz var da hocayla. İsa. Şambaz bölümünde var, şambaz söylüyor. Sanat akısına ana belirli. Sözünü Çok şey bakalım işte. Önce koyacağız ama. Kameraya koydum. Bağlar, sonuçta bir işini yaptırılmadan ikinci bir de şu konuş demek gözlerine adına bağlıktan 13 bağlamın demek 1% tutmak onu bakalım. Müstahmış olalımız. Kili test vermesi de tek atamasını konuşun biz koyuyoruz. Buna bağlı sivil. Sonra koy, istiyor. Kızlar